Hakasian ke Baningkong ke West Castle District Chess Association kalayo ban penlong ya ka 45th Meghalaya State AHS Championship asor Nongstoin. Hakapala yoru ban penlong ya te jingalang haka hall jong ka Nongstoin Social Service Society nadu ka saw santri naiweng acara PR. Ban jadi kinong ila kai ban leje shimmenta haka National Senior Chess Championship kaban selong honong bat Delhi nadu ka arpo pratrik unopra haduk andre trik kula lengkot. La play ketika lempung do Wembley ka Nongstoin ba magmulan besar haka Southrik Kadba uklidu joko West Castle District uba garat LS and IS ulayo ban penha perdano aka santrik singi sajany bala longru kum ukong san bat ulayo ban ajing kren bat sami kusnam shikinong job haka jidon lang UGB Gunanka IFS KM Warjiri President ke Meghalaya Chess Association ba Richardson President ke West Castle District Chess Association ba Boni Kharbani Secretary ke West Castle District Chess Association bat kinong kitkam juga kenhun chess Kinong job saungut bahakmat haka senior open kategori lingba ka Meghalaya Chess Association kiban leche Delhi kilong ubarbet sangma balseng and marak silkam sangma bot artush armarak barakardan ki khna school kinong job haka under 10 boys ulong u Advitiya AG under 15 boys Arono CH Momin under 15 girls Amamya ke sangma haka kardan jingi players jong West Castle District kinong job kilong under 15 boys Sambok Lang Marweng under 18 girls, Angel Grace L. Marshallong under 18 boys, Sambor Lang Jirwa, first position female open, Gavi Jones L. Marshallong, best male player, Ronald Wan Borling Khoi, but best female player, Dapi Nyokor Walang. Jadi kepuang masih kemarin kembali ke depan, yakin juga lekan. Ngadir ngambil idea mereka chess, tanpa lagi baik ikut Islam, habang ipulih di omba, kai jingle kai chess, kadai gue jingle kai kaba, ya habis saya ke pembekat. Kiomba, kiwi jadi lekai, kerana tang sijungun. Karena kecil, jadi lekai kecil kiomba, we have to apply our mind. That is a mind game. We can see this mind game. Kalau kita mind game, kamu jadi lekai kebangi hampun kamlun, ya kamu bakat, ya penuh kamlun begini, ngangan patip, dia jadi lekai kecil, ngampat jumlin, diwepan jadi lekai, ngapa sama lekai. Tapi nagalian ko jumang ang iti kumulong mata ako kay jela kay ni ilawan ra ito policy bagandon ka resolution number 10 ko dakshen lapen kiuno ya kakuta jogi berang jingduna ito kanat dakshen lapen kiuno ya kakuta jogi no ilay kay tan bagadon la ka joga level kadon la ka joga kredal kabalada Ngilong kino ilekay ki belapau kamut interstate level, national level, kata kalian nak sisa. Yang ikut sama, yang kino ilekay, juga cinta kino. Mau ipi kano perlu bicara ilekay ni hapan perlu jingmon. Larang ilekay ni hapan perlu jingmon. Ini betul kan determination, kicikut jingmon. Larang kicik ilekay kano perlu ka feel of sport, kicik ilekay, ka bangi ilekay. Ni hapan perlu jingmon, pengkur jingmon. Bakata kapag ngingile kan lo siya kajing mantoy. Tek-tek ngapa ngi gino ilekay. Ngiyo ib gino ilekay. Isu ilekay, kalau lo kajing ilekay takut kita buka. Kamdon kata kajing berkat di kajing mut kapa kut jing musisya ba ya kani kajing ilekay kapa ngana dorsa. Kapa ngi dorsa tidak pernah jing musisya. Bahkan long sisya kajing ira. Ya kalawe kajing itu gino ilekay. Ya kalawe itu gino ilekay. Nah ini cuma ngan ai kajing itelang baca Meghalaya Chess Association, naik di dalam kapal Jepang, ya Chess Association juga nongstay gini. Nani sekma ni pasang, bahabaho kita jingle kai, ni perlu upah ni time kalau ni. Nasi kapal gini pulai kapal Jepang, ya kinoelam juga Chess Association juga nesti kejungi, kinoelam juga Chess Association juga jelas kejungi. Bat nasi kapal gini pulai kapal Jepang, ya kinoelam kai nesti, pakai jingle kai nesti kan long kapal. Job, kalau di kapal benar, baik Sausan Meghalaya State AHS Association, lapni nak mesti macam buat.